Svakako je važno ne prekinuti spontani kontakt sa decom. Svakako je važno i deci pokazati da imate emotivnu reakciju. Međutim, panična reakcija kod dece izaziva eskalaciju nepoverenja i uznemirenosti. Mi imamo iskustva iz bombardovanja Srbije i znamo da ona deca koja su imale roditelje koji su uspevali da ne uđu u paniku su bolje prošla kroz situaciju takve opšte ugroženosti. Važno je da roditelji zadrže jedan, da kažem, integrisani pristup, da su tu, da su prisutni na kvalitetan način sa decom, da ne iskazuju nekakve potrebe za prezaštićivanje. Isto tako da ne uđu u situaciju da nešto decu teše nešto unapred, da obećavaju da će sve biti u redu, da su oni zaštićeni, da to ne može njima da se desi i tako dalje. Znači, od prezaštićivanja do negacije, mi govorimo znači o ekstremnim formama koje nisu dobre i nisu funkcionalne. Svakako je važno negde prepoznati svoje osjećanja, sabrati se i onda sa decom razgovarati na način na koji će deci dati dozvolu da deca pitaju. Da deca nisu u situaciji da sada teše svoje roditelje ili da se nekako osjećaju da su ih roditelji uplašili. Važno je uvažiti kognitivnu starost deteta. Deca drugačije sa 9 godina, drugačije sa 14 godina razumeju i reaguju. U svakom slučaju je važno biti prisutan i pustiti, u stvari, možda postaviti pitanje detetu. Pre nego što se krene u objašnjavanje, u opisivanje, u davanje instrukcija, je važno otvoriti prostor i dati dozvolu da dete pita ili da govori o tome šta ono misli. Obično je bolje pitati u ovim situacijama šta neko misli, da li nešto zna o tome, nego pitati kako se osjeća. Ono što je isto tako dobro je kako su deca starija i ako imaju neku svoju referentnu grupu, vršnjačku grupu, povezivati ih sa vršnjačkom grupom, jer je to isto tako izvor negde sigurnosti za njih i negde davanje, da kažem, dozvole da se u grupi vršnjaka razgovara na ovaj način. Znate, veliki, da kažem, svetski psihoterapeuti na takozvana teška pitanja odgovaraju treba biti pošten. Znači, pošten odgovor je na neka pitanja nemam odgovor, ne znam, saznaćem, imam pretpostavke, ali, znači, ne izmišljati, ne kriti svoje neznanje, znači nekako biti tu zaista onako kako jeste. Mislim da nametanje ove teme nije dobro, ali da negde poziv i stvaranje mogućnosti da dete samo postavi pitanja, da pokaže interes, da, ali negde stavljati dete u poziciju da treba da sluša ono što vi mislite, što vi osjećate, kako vi mislite da treba stvari da se... To, znate, te pridike nisu dobre. Deca uglavnom mnogo više napreduju, mnogo više uče iz onoga kako se mi ophodimo, mnogo manje iz onoga što im govorimo. I ovde je odgovor u stvari u dobroj komunikaciji između roditelja i dece. Ne verujem u zabrane i u restrikcije. Naravno da roditelji bi trebali da imaju saznanja o sadržajima onoga što njihova deca gledaju i da o tome komentarišu. Ne možemo zaštititi decu od loših događanja u svetu. Događat će se takve stvari, ali je važno da razviju kritičan stav i kritičan odnos. Naravno da treba umeriti, negde balansirati vreme koje deca provode
u internet igrama i tako dalje. Jer vrlo dobro znamo da postoji poremećaj takozvane nehemijske zavisnosti, internet zavisnosti, pa ako je poremećaj, treba da se leči, tako. Ali uskratiti deci sada korišćenje interneta, mobilnog telefona, mislim da će to biti kontraproduktivno. I, znate, ljudi se rastu i razvijaju se kad se osjećaju da drugi imaju u njih poverenja, kada su slobodni. I to je nešto što su u stvari karakteristike sigurne baze koje treba roditelji da obezbede svojoj deci.